Chicken Hayi bra, I don't wanna lie, yabona le day bra. Yabo, ikaka yabo nje ndiyayithetha ngoba ke ox yabo no but into yenzeka ngalamini bra ndayibulela bayenzeka. Yabo. Ukumchite khona nona yapekere yabo. Lo mchita ufikile ufike noma ufika ngo7 antwana fana siya ecawe ngo9. Yes. Yabo ifike nona ihlala apha ebhek. Khona iWi-Fi mosi. Yes. iWi-Fi ethile. Fike nona ihlala apha ebhek. Bamekile apha le nwana sekitile bra. Hayi sama tamzima 8:30 siyabayeni yabo. Fika umjita ngo8:30 ne-short. Wa! Masihlabe nana. Bathi cha uthi Bad Why le tawufike namhlanje? Cha wayithini le number 1. Cha wayithini le. But ke ngokunyane bra sihlabe sezincokolela no umjita uthi ama nje ngofonini kakayicawa for masam. Nansi mona. Mama sami sokuhlaba ngofonini. Exactly. Yabo. Lenwane mile amashoda msi. Hawu masam sicawe. Bebe iqebile ke ukena ke usenxiba ke. Yabo. Kubizwa mina ke ukuba baby zonxiba. Yabo. Baby zonxiba no. Boleke. About bana batheni aba alipole bra. Bakhe yafika nyanga. Afika la weba manje noma nombeka phansi ma. Dikere. Yabaya nyanda ikere. Anvuka kusasa sayikere mos. So ikere kengena ngo9 kuma 12:30. Sabuya ne baby 12:30 yabo salala. Anvuka kusasa. Lokuqala ngikuma. Ubuphi wena izolo? Wabele nona. Usithi kodwa yefonini umjita wakho lo belapha kuwe izofumana iaccident. Last number bra. La moto benzoyokhwela kuyo. Ngezolo. Ayifanga la Hayi fanza. No bethekile nje ndiyabona. But imagine Kawugile abantu. yayiva lo we. Flop Joe Chaiwe le abantu agile imoto. It's unnecessary.